magtudo man star sense na natin lang. Yan, hininong pubs pa ba? Magpapahuli pa ba siya? Ayun. Indingaman o imnas, kain ka kadmang wikna, kadagitoy nga unoy, agumaw gawawa, amwen nga tuy ayat, rimusing gapukin ka, tasiksik ka awan sa bali, ginayawang man daytoy rikna. Apay-apay day tanaken, agmayen ken mangduadwa, day tadwa-dwa, taawan enti ay ayate, nudila en siksika. Apay-apay day tanaken, agmayen ken mangdwa-dwa, day tadwa-dwa, taawan enti ay ayatek, nudila en siksika. Taawan enti ay ayatek, nudila en siksika. Maribel Pabian, sametan kaniya Ate Filamor Abad. Lagi-lagi pempa, ito'y araw ko. Tasikat ipatpatek ko. Tapnon maiwaksin panakakulit mo, tapanunong mo ken lindo.
no may kadwa arapa tibin kelda kaya't nga ikan naranyag masakbayan dang amin pagrepengan dati agsagana agpaiso saan magatadan idunguna pilit na nga indurel panawang pamilyana imutang ti kwarta uray 5-6 ako na datap mula makaabroad usarin na sakripisyo isumbat arapaata manglaban kinakurapay di panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na tamasakbayan sa galaan na luwanat pagarimayan ta pamilya na inakanawan ngem nagpanuray ken kuana titigger ti kaunggan prinsipyo panagbiag ti na nagsamakedan tagnulaeng sa ganaan na masangwanan naglabas panawen tawen di na puputan trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan anak ken asawa na nagsalimet-met dangamin ket di nga dirapagda natumpal amin sakripisyo isumpat arapaata manglaban kinakurapay di panagbiagda sakripisyo
Nagsinaan lagi pinaglabas Kalman alubong pa napnuan raksa Kung nagngudi agpatingga Ngemlap man gaya palagin kukuna Dagita ikikita lunagin na tirig na Amang FM nagpaydo maasega Padyanak adi ka ulos linipan Di ka nilaksid dito'y puso kenrik na Apay nga ta adi ka malipatan Apay nga ta adi ka maadaywan Uray syaktan inka paspasaktan Uray ata sa balinga ipang pangrunang Dagita ikikita lunagin na tirig na Amang FM nagpaydo maasega Padyanak adi ka ulos linipan Di ka nilaksid dito'y puso kenrig na Apay nga ta adi ka malipatan Apay nga ta adi ka maadaywan Uray syaktan inka paspasaktan Uray ata sa balinga ipang pangrunam Apay nga ta adi ka malipatan Apay nga ta adi ka maadaywan Uray syaktan inka paspasaktan Uray ata sa balinga ipang pangrunam Apay nga ta adi ka malipatan Apay nga ta adi ka maadaywan Uray syaktan inka paspasaktan Uray ata sa balinga ipang pangrunam Apay nga ta adi ka malipatan Apay nga ta adi ka Nati, Gia, Ruben Andres, Charito, Claridad. Yes, so qualify ngayon kami, pangeg! Yes, nagitay pangeg yung apo kata baro. Baro nga kang arami ka minus 1. Liklikan ka kuma, dinjak maaramit dayta. Numanen sa pulen ka, yang met mapawilan tuirin na. Adwa-dwa, titing na inagpilyen. Baka inang alilawen, pasagtan at ken pagsangiten.
sigad inang pilien. Baka inang alihawin, pasaktan at ken pagsangiten. Kastoy kayan ni ayan, sinigurado ken inamat. Lumabon nungod mo'y ayan, baka ket no isukat na.
Lisa ni San Nicolas. Ayan, kastamet kini Auntie Juicy, Auntie Rose, kini